Leylek rayonunda mına 120-140 nasileniya var. Sülüktüde mına 20 bin nasileniya var. Uşularga tacikler cevap taşısa biz hiç çakacılarımız. Tupikte kalan. Aralığım katkensizler. Anklavda. Kurugom Tacikistan bizde. Bir yaktan Lelnavat. Bir yaktan Nürötöz. Bir yaktan Çarkı. Hiç çaka çıkarmaz. Biz ortada tupikte kalabız. Oşo mostu kurbağanda biz şu vakaçenle daha kıynalı öğrettik. Tacikler halagan günü daha cevap koyat postu. Halagan günü açat. Açtıkanda da bizdi abdan tekşerip kıynap ötközöttü. Yani alternatifini joldu süйлöşkön eken ötkөздü, iğmeni kurdu. Hazır spakoynu biz yaşap atabız, ötüp keteberiz. Hiç kanday bizge pamek yok. Ağaçen aylanıp ötçülenger de? Ağaçen şahardın Çarkı degen şahari var. Şöyle. Oşonun içinden ötettik şahardın içi. Hazır barağızдағы Kırgızstan'dan turu Mosmey'le tüzül ötüp keteberiz. Елдердің көйгөйү үчүн ошо мажбур Адахан Кимсебаевич өзүнүн мойнуна алып ошо кол коюп ошону менен бүтүргөн да ошол убакта. Адахан Кимсебаевич ошону бүтүргөндө канча элдер шееттеги чоңдору бардыгы тон жаап кучактап бөөп кечен барган. Сен болбогондо бизге мындай болбойт деп ошо элдери чыккан, аксакалдары чыккан ошондо. Ошо аксакалдарын каяктан чыгып айтпайбы? Ошондо биз шунчалык биз сүйүнүп бардык элдер. Отдельно биздин өзүбүздүн жолубуз болду мосту. Ошондон өтүп элдин көйгөйү үчүн Адахан Кимсебаевич ошого барган. Чечим эч ким келип чече албаганды келип ошо гос секретарь болуп турган экен, ошондо келип ошону чечип берген.